December ni samni pani hania Rainbow Mizo channel thir tu te Christmas lim taka in man thau thainan du sakna chibai kan buk acheu Donald Trump administration noya India le US in lai china nasa takin siam that ania US president zinga Asian palian India choi sang tu le langtlang taka thlop tu hi anlom lo ti la kan sei sual lo mai thai UN Security Council atel vepo nialfo tu chu US hi an nirang thina Russia in nasataka a campaign pui nuwa India hi laklu hani ve chau ane chu tuna Russia President Vladimir Putin machia Russia President malakna ania tichuan Donald Trump aron lan hatrangin India lam alo hoya United Nations lama India tan o achhuana sain langtlang takin athopna alantira India nen inram na thutlung poimo takmai US in than puima khan anjiak nge ani tichuan voin December ni samni pani jingdar kovel khan uyon chuan India Prime Minister Narendra Modi nena President Donald Trump hian Legion of Merit Atlanti anpuanga hei mai chana munle muna in lanton nilovin India Ambassador to US Taranjit Singh chuan White House Prime Minister IO in avadonga US National Security Advisor Robert O'Brien an alauhlan ani he choi moinaro pui alan chan hi India Prime Minister Narendra Modi chu ram akai hroina konga le ram dangne na in pona thajok asiam thinna te hroi tu ni na tlin taka atho wangani tila kan let dikber ome Narendra Modi baka hian Japan Prime Minister Akhiselna athatlo wanga maniloka innuk dokta Shinzo Abe nena he medal hi ahlan boka Australia Prime Minister Scott Morrison nena ahlan bok Japan le Australia po hian White House he choi moina hi an Prime Minister te IO hian Andram Ambassador ten andong bok ani National Security Advisor Robert hian US nen in lai china thatak an siamna te tuna an tho hona thatak awang tele an hoisenna te khovela chawna thar siam tu an nia wangin President Donald Trump hian he choi moina hi ahlana ni tin asoya Legion of Merit hi state hroi tu luber emo ram hroi tu luber te nena chaw lantrin ania na an tho that awang te khovel tana malak na tha an nei tama wang te in plan an ni thina heng choi moina dong tu ram te hi quadrilateral alliance tia countryat lar ram pali intel khoma China communist expansionist propaganda tite Beijing expansion policy titea ansoi one China policy China ram zauna tura malak na do dala Indo Pacific region vera hoisen taka ke apen pui ramte ania Quad Alliance China hi annor letin ramte naujok te thawang hawin le South China Sea sumdona kong veng hima China in ralmuang lo taka asiam chu ralmuang zoka sumdong longten an kalplang thainana malatu ram intel khom ania mani loka po Indo Pacific region hian naval exercise te nain China an vaulet na sahle ani US, Japan, Australia le India te hi rampali an nia wanga Quad Alliance tia an ming hi wa an nia Donald Trump hi tuntrum in thana hian atla ni chuan Quad Alliance hi an ke darmayang nge Joe Biden hian China ep tur hian he rampali trangrol pol hi ala thlop zuyang lothir zelphot mai teang The Financial Express le India National News Agency lianten Donald Trump administration noya khan a foreign policy kha India laka nasatakin choikan ania India nen inzomna thatak siam ania Joe Biden administration tharhi dingta se India nen hian aaya nasajokin kan inrem na le thoho na te athajoka ngem tin China nen Galwan Valley boina kan ne tang khan China nena kan inzomna engkim a chhevek towa Joe Biden noya hian enge a anang tivel voin lam khan ansoya border conflict ngai jam mai thailo lian tham tak China nen kan nei me kan ti te anjiak nual hlombok ani US media lian Washington Post chuan
cartoon thalak an ron ti chuak lea Republican Party Senator ho chu sazuang mai an ni antia Germana Hitler hun laya Nazi ho malak dan ang khan ma an la mekani tin an chua heng sajulem ho hi an ning an daveka Republican Party khroi tu tevek an nia Hitler an dictator a in bela German in thanna a beilet dan nen khan a in angani antibok hei hi ama da yatrang to khan US media lian ho mainstream media kanti mai te khuan an sei rizau zau ranga Donald Trump hian in thanna apom du lo dan le a beilet dan hi Hitler ang chia khan dictator nitura a beitran hun lai ang chia khan a che ni tin an beina sa hlea ma se Hitler beidan nen khachuan tuna a beidan hi chu a in person daya hetia an lo beilok reng chan hi chu martial law wangvek hi ania adu chuan apuang mai thaiti an ria mi pui hna a hlom zia an lo fa lok na ani deuh ber ani India po president rule hi state then khata puan ani toa India president in thuna ina ala chu state a governor in akeng ko maya sipai ro relan hnuai lutin dictatora anin siam zui ngai lo Pakistan ate Iraq ale Venezuela ate Germany ate dictator hanlo om toa heng zongjong a hian dictator ni tura an chet dan hi chu rap thak tak ani Donald Trump chet dan nen hian in anna anei lowa tuna po nasataka nor ani chungin he athunai na hi amang duri lo zel chu ania December ni som pariata sipai general pani tela an meeting kha media te hian an hrechiang sia enge an rel an hresi lo hi an phili tran mek ni in a hriat mainstream media ni lo ho ero an phili velem lo podcast lian ho lain thillom om athleng donin a hriat tin an puang dai thung president hi rampuma martial law puang turin annor lova swing state bi ka hian in thanna fel file rin tlak taka nei thatle ani thainan puang turin annor chau ania muslim ram ho angin sipai te hian lal an chak lem lo an ram an hmangai zia chu Navy SEAL story kan ron ti chua thina tang khan a chiang hleang Donald Trump hian thunai na hi lak len tumpo ni se US a sipai lal tam tak khuan an pom theilawanga an pai thale thauin arinom vote adikle diklo finfia po andu lawa ando dala kota an thai dan danin ando dala democrat le an thurwal puita hian thil ani na anga highland hi an hlau ni zokin a hriatani thil diklo engma omlo ni se full audit hi rampuma po nei se antan a poina tur omlowa ma se swing state bi ka chau po endigna nei hi andu lawa an soi selin ando dal reng ani tuna hian enga tinge heng thil diklo an mu chuate hian omzia anei lo ti zona hi zona lian tak ania a chan chu heng zongjong a hian thu top siam tu tur hi court po an ni tolawa president ani tlat maya USA intelligence lam kai noi agency som pasari lai en thak na le an mu dan report a po chiang takin ramdang anin thanna khan anin rol ti hi nem nge ani to khapo kha kotin arel tur ani tolo federal law le US dan puin huaya president in remna emo ma alakna tur ania chupo chu alati lo zela Dr. Steve Turley chuan athunai na ni toma se democrat thlop tu mi puiteril ru min thlap na turin kotin ma anlak hun hi angak rinin asoya lo thei lovin athunai na hi ahman angai hun athlengani chuan amangang ti achiang to nin asoibok tuna hian US Supreme Court a putrama hian anthu boi thlen to zongjong kha lavekin ngai tu wat turin anormeka financial hub chuan Joe Biden hi MSM in 2020 US presidential election khan winner angin confirm to angmain an puanga cabinet minister turtele White House staff turte athang chuak na satoa khovel hian an hrevek toa ma se atlak na tur atisang zela America tan hian mual phona na satak ani jok donani antia action latur hi president ani toa mi puiril ru adam thaina turberin akongzo athak dulawa ma se rorel tu te hian angen na hi an ngai poi molo ani chuan
ama nge hian athunei na hi amman mai angai to dona tuna hian ama chungkua atanga dodal tu te chau akhoya martial law puanglo point heng intelligence report zongjong atang le county khrangkhranga and digna report atang te hian midiklo anomti achiang to akhoi zui angai donani antia achungkua anti hi republican party chung an soina ani heng thu hi karmasa toplam atang khan financial hub hian an puangtan to mase kanron soilang ngai lowa podcast sangdeu ani wangin an thirna an puante ani wang ania mase Dr. Steve Tarli hian aron thlopa ejesin hetiang deuh hian anron puan ve ta ka wangin kan han soilang ani an puanang hian thil akal don ani chuan putrama hian kan chak toe ati hi dikfam kimveklo mase adik theina chen awmta ani ti chuan tuna hian ramchunga hian enge thleng zela enge andin munti video thara ron soile kan tum donia Rainbow Mizo channel milo thir sak thina wangin kan lome